Vay atağınız. Жерде чукуй жүрсүң го. Жүзсомго, А? бұл жүзсом. Кайсы 100 сом? Ой, құмдарды. Кумдарды 100 сомго төгүп атасың. Уа. Арзан го. Ал менің атем бұл. Кимге алып барып төгөсүң буну? Эме? Бұл кабакка сабы. Бирөө заказ кылдыбы, а? Рөт закаскыды. Ким заказ кылды экен, а? Халдакаскыды. Vay atağınız. Ne? Мен үйүмөн алып барып төгөсүң бирөө заказ кылса. Уа. Ятаңсыз бар о таладан алып келбейсиңби? Салаты. Жоқ. Vay atağыңдын кулагы. Ертең шығады, ертең. Эртең чыгабы? Уа. Болду эми жатпайлыбы? 100 сомго сатып келесиң буну? Уа. Vay atağınız. Намсақ деді. Vay atağınız. Анан акчаңан бересиң мага? Берем. Канча акча бересиң мага? Жүзсом берем. 100 сом бересиңби? Vay Жүзсом. Қалсысам бе. Vay atağыңдын гана кулагы. Болду эми. Топурак калсын меникинде дагы. Мен аяктан ташыйын араба менен. Сен бул жактан 100 сомдон сат. Vay atağыңдын кулагы. Бұл жерде бар. Мен буну оң жактан алып келип атам го ташып. Жүзсом. Сен 100 сомго сат буну атаңдын кулагы. Жүзсом. Жок дегенде бир 200 сом дебейсиңби? А? Каматта самбайт бұл. Vay atağыңдын кулагы. Камат бұзу атады. Мен топурагым бүт ташып жок кылат экенсиң да? Vay atağın kulağı. Ama Kamaz'da toprakta satat eken de 100 somga atağınız. Oldu mu? Fanaring menen jagıp bir görsötçü. Atağınız keyine ya. Tolup bu? Kimge alıp barıp tökөsүң? Ким заказ кылды сага? Клиентиң көп окшойт, а? Бар. Барбы клиент? Каерде? Vay atağımdan. 100 сом бекен? Ay atağınız keldim balası.